بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور الحج المبرور الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مسيب جلب تدب نيبو نتونكو نتولتاري weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala on bagor en dena l'islam o bagori en kadi koko wiete nema l'islam hide weltanomo jarnamo juula e ɓurnaɗo tagi fongon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko ne fo e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama haray Allah subhanahu wa ta'ala o farli e dow meɗen haray hajjoygol haray non musidɓe julɓe tedduɓe haray ka angal juutingol hiɗon andi rowani sonja wanno moƴƴa haray fi hajji on no woodi falanoɓe yahude tawata ne waaki no woodi yarunoɓe no yariri wo ha inna ko hajju ni karaguwa amma hikka inchallahu bi isnillahi ta'ala haray visa ji heɓike hara koko yonata kadi wonande kala faalaɗo fi senagol ngol hajju hara kadi ko bi samanin bahdin darahima ma'duda hara ko coggelel newingel no newi kadi inchallahu haray meɗen habbi on ka groupe alhaji Ciwto bari Anvers wonande kala faalaɗo fi hajjoygol e hoore no newori hara hino jogi guide inchallahu hara wona rewrugol e internet hara na visa touriste yarata hara ko visa hajju inchallah haray non men waway wonande ma sabu fiya hajjoy kala ka wonirɗa e nder continent Europe on o fop makko kala none passeport kadi haray mo jogiɗa ma si tawi kadi hay si tawi hara ko wonɗo ka meɗen haray inchallahu hino woodi visaji ko wawata yonude wonande kala faalaɗo coggu ngun kadi haray hingu newi inchallahu haray kala humpaɗo ko ɓuri ɗum ɗo yo humpodir e président on alhaji Ciwto bari Anvers maɗum directeur meɗen on KaAlahajji Muhammadu Salihu Dalaba Jamburia maɗum o humpodira e amiru meɗen on Belgique ɗo Bruxelles ɗo OUSTAZ Allah reni so ma o humpodira e alhaji Ousmane Ahmadou Diallo maɗum o humpodira e koto alhaji Alpha Oumar andiraɓe garde nord si o humpodiri e ɓeɗo maɗum e o musidɗo moɗo wonɗo e feƴƴinde ɗo abdallah Diallo Bruxelles o waway heɓude kala information ji ɗi o humpa o waway ɗi humpitade haray place ji ɗin haray hiɗi woodi ko inchallahu meɗen habbi on wonande kala faalaɗo hajjoygol hara hiɗa wondi e guide hara kaka ɗengal ma kaka haala ma ɓe tindinama kala no hana waɗirede hara ɗewtayɓe maɓen kadi inchallahu ko yahuɓe yahiti andi nokku on andi ñawoje hajjuɗen andi ñawoje umra ɗen andi ñawoje fi ziyaraji ɗi visite ɗin foppo inchallah haray ka angal juutingol khairul kalami ma qalla wa dalla ko ɓuri moƴƴude e yewtere fof ko nder yewtere raɓɓiɗude hara hinde timmini kala faalaɗo hajjoygol yo contactu men ɓeɓe mi jantani on ɗo kala kadi tawata on tigi fokkitari kono no andi faalaɗo yo feƴƴi yewtere nden haray himo mari baraji sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki addallu alal khayri ka fa'ilihi kala tindinɗo fiyo moƴƴere waɗe hara hiɗa mari baraji wane wa on waɗɗo nden moƴƴere ɗon haysi a yahata humpitu goɗɗo faalaɗo yahude humpita goɗɗo faalaɗo yahude fiyon kafu baraji ɗin inchallah sa woni sabu goɗɗo o hajjoyi hara hiɗa mari baraji hajju nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki noon wo alhajjul mabrur hajju jaɓaɗo hajjiroyaɗo fi Allah laysa lahu jazaa'un illa aljanna haray ala wo joddi hajjiroyɗo fi Allah hajju makko on jaɓa ala hay hunde ko Allah yoɓatamo si wona natoygol aljanna yo Allah okkan on fop moɗon aljanna hajjoyɓe ɓen fop yo Allah newnanɓe no ɓe ruttora kala mo hajjoyari yo Allah o newnanmo no hajjiroya
mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala fokkituɓe ɓen hara ko mbuuɗi ɗin manki yo Allah okkorɓe ɗin mbuuɗi si tawi hara ko anniya woni fewtar to jawle ɗen no woodi yo Allah fewtin ton si tawi ko kaydi ndi woni ala yo Allah okkorɓe kaydi wonduni nafa e barki ɓe wawa hajjoyde ɓe totta o farilla ɗo tugalal jowa ɓangal e tugale l'islamu ɗen joyi. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mi tororimo inde makko ɗen fuu e sifaji makko ɗin fuu e inde makko ɓurde mawnude nden tawata si o tororama nde o jaabinayi kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo woni sabu ha goɗɗo hajjiroyi sabu makko yo Allah on okkumo baraji hajju lumbinoyamo sirate kadi yaafomo bakkatuji makko ɗin kadi ya rabbal alamin. Haray meɗen habbi on inchallahu e ɗe inɗe ɗe mi yeeti on ɗo mi fillito KaAlahajji Ciwto bari Anvers, directeur meɗen masjidu Bilal on KaAlahajji Muhammadu Salihu Diallo Dalaba Jamburuya e OUSTAZ Allah Reni Sow Amir on Bruxelles e Alhaji Ousmane Diallo Dalaba e koto Alpha Umaru Gardi Nord inchallahu e wonɗo e yewtude on yeeso moɗon ɗo ka caméra hoy ɗo ka page meɗen lawol kisal. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan on joddi muɗum hara ko aljanna. Neeɓu no tun kono Tultaali ko tawata men waɗari ɗum ɗo fuu ko ha men heɓa ko laaɓi pos hara goto hajjiroyta ɗo touriste yagal na visa touriste haray na visa umra ko visa hajju woni ko hajjiroyta bi isnillahi ta'ala. Haray mi daro wan waɗo mi toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah jaɓan en hajjuji ɓen hajjoyɓe ɓen ɓe hajjoyari ɓen yo Allah on newnanɓe fukkittuɓen kadi yo Allah on newnu kala ko satti e muɗum kadi haray yo Allah on accu yo Allah on ittu inchallahu. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko wanno ka ɓaawo caméra mon ɗo ka page meɗen Facebook lawol pusal kisal ko abdallah Diallo Bruxelles ñande 10 mois de février 2025.